Ema, ako sa cítiš vo Viedni na letisku? Ema, vieš, že toto pôjde do videa? Aké? Do našho vlogu. To je... Ja som Marcipán a toto je Komoda. Pomoc! Na parádu neprišla, lebo nebola vyvolená, ale my sme vyvolení. Bojím sa. A ja bojím. Do Francúzska ideme. Nerob, čo ja? Bojím sa. Ibalkin pôjde. A Ibalkin nešiel, on ešte bude chodiť druhou cestou a potom sa rozletí. No, rozletí. To je... Weitere wichtige Sicherheitsinformationen zu diesem Flugzeug entnehmen Sie der Sicherheitskarte, welche sich in Ihrem Sitzbereich befindet. Wir bitten Sie, diese vor dem Start durchzulesen. Sie müssen Hinweisschildern und Anweisungen der Besatzung Folge leisten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Rauchen überall an Bord nicht gestattet ist. Ihr Handgepäck muss sicher in den Gepäckfächern oder unter dem Vordersitz verstaut sein, ohne einen Gang oder Ausgang zu blockieren. Bitte vergewissern Sie sich jetzt, dass Ihr Sicherheitsgurt festgeschlossen ist, der Tisch verstaut. Marčo, pozdrav. Nie, chodź. Ja, ono sa ma to bojí. Kto by sa ťa nebal? To by sa bál všetkých. Lebo mňa sa nemá čo báť. Ja ho iba zjem a predám jeho orgány. No. Máme tu pekné hory. Povedal som, že Tatry, ale Tatry to nie sú. Určite nie Tatry. Čo? Tu je mňa Bartí a tu je Slavy. 16:53 a tak ešte je svetlo. Ale všetko u nás bolo včera do 21. Svetlo. Isabel and is the daughter of my sister. He have 23 years. Bude chodiť už ozaj mal. Ale ty, natáčam. Nevadí. Natáča týpka. Tiene. Skibidi. Nela, vieš, že toto... Nela, chyť. Skibidi. Aký... No. Fotka. Tiene. Skibidi sú. OK. Prídem. Nela, pomaly choď, takto. Skús potom mobil. Toto je ako brodica. No skibidi. Nela, tak ja sa snažím a ty, že skibidi. Čo sa snažíš? Prebrodica. Aj.
A práve. Mila. Poď aspoň chytiť. Chytiť more. Počkaj. Ak ma to. Ja sa bojím. Dobre, budeme mokré. Á, nebudeš mokrá. Budem. Nelakiť more. Budem mokrá. Jasná vec, keď je to voda. Ja si nemôžem vôbec kúpať. To je všetky veci. Čo? Ja nemôžem zrovať vôbec. Prečo? Čo? Ženské veci. Ženské veci. Vieš, ní? Hej. Daj popočuť. Moje šňúrky. Je ti voda? Nie, šňúrky sa mi rozhodžali. Ej. Počujem vás. Nejdem. Ja budem rozprávať, ty počujem. Nejdem. Až to bude nejaký... Tak teba zamaskujem. Aha. Kefa, teda komoda. Dobre. Toto je Janči naša. A tam ideme. Ideme tam na hrad voľade. Áno. No koľko je to veľa? Koko. Čajka! To si nebaví. Natoč to. Počuj, koľko je tu. Jaj. Počkajte, bo ja utočím. Ja nie. A čajka. Oni idú na nás utočiť, pomoc. Hej, čaj. Papáme pekne, šagemka. Janči, pekne, papaj. Tu máš. Holubiky. Hello. Tu máš. Tu sú holuby také riadne a tu taký pekný výhľad. Budem dobrá. Posledný krát. A už nie. Aha, poďte. Poďte. Papa. Ale okej. Nejdźcie nohami. Poďte. Papa. No? Jaj. Počkaj, ja mu to hodím. Ja si idem dať paštiku a toto. Máš moreckovku na žuvačku? Nemám. Hej. Oni rozprávky pozerajú. Miau. Aha, koľko čajkov. To je si teplý. Ja to natáčam, idem to pozvať máme. No, takže, ako som hovorila, čajky. Veľa čajky. A tuto. A holub. A čo je? Prečo nebude? No, choď domov. Choď domov. No, čajky. No, mami, vy máte tam také zlé počasie a my tu máme také. Práve ideme na zmrzku, hej? No, Ema, toto je môj dom. Tu sú divé opice. Mop. Môžeš skúsiť? Ja sa o to bojím. Dobre. Ja sa o to bojím. Super. Ja to vždy chcem, mamna mi to nikdy nedovolila. A ja som prvýkrát v živote. Prečo ti to nedovolila? Ja neviem, lebo vtedy som reva, keď mi to prvýkrát... Nemáš to robiť, toto nemáš robiť, ani toto. Lebo ja som... Čo si urobila? Dobre, teraz... Ja. To kúka trocha. Ja na netrhaj, idem poslať video mamine. Vyzerá to ako Benátici. Choď domov. A nie, Hej. Pani Silka nám mi volala. Lebo ty máš piknik. To pošla do skupiny. Ak som volá? Kis. Daj posluch. Kis.
On n'a pas pu être déterminé, vérifier que la géolocalisation... Ah oui, il est là. Točíš toto celé. Iba tieto. Imka, ukáž, čo ti dali. Daj mi croissant a ideme sa pozrieť, čo v ňom je. Nedali Eliho. Čokolád. Nedali Eliho. Aha, dobre. No, Určite tam je Nutella. áno. To si mi nespravila dobre. Nespravila, ale utekaj. Ale no. nie som srpe, dobre. A to je Milka. Ty Milka, a ja, že to máš nugat. A ja si myslela, že Počkaj. Zdravie. Let's go ochutnať. A ja mi čokoláda sladkého. Toto. Ochutnáme. To nám dávali včera v tých hodných. Kde? Ochutnáme. Neučím ja. Počkaj. to je bossy. No. Wow. Poďte na hrob. A má nohy, normálne nohy, takto chodí. A šiel tam. Nie. No, Ema, čo tu máš? Prečítaj. Hola. Haló. Ja. Introduce o acera tu bantera. Gangster. No, budeš čítať, Ema. Ban Kinter. Ketelem. Pip. Zin. A banka. Čo? Čítam. No, čítaj. Instrete su tajreta. No, dobré, Ema. Dajte kartu tam. Takže naučíme sa vybrať peniaze. Dajte tam kartu. A to všetko. Wow. Nie. A to Ema, potlesk. euro, automat. Toto potrebuje gramy. Tu si naťukáte svoje číslo karty, tu dáte asi toto. Moja mama má 1, 2, 3, 4. Hej, ja nepoviem, aké mám. Ale ja... Nedávaj to tam, čo je. A ja si robím srandu, to nie je pravda. No, ešte čo. Tu dáte kartu, tu, asi, tu. A stade to mám vyjdu peniažky. Alebo stade to. Hej, stade to. A to, alebo stade to. A tu pôjdu centy. Centy ti nevídu. Aby mala vodu. Nevídu ti centy. Hej, počúvaj. Držím, aby mala vodu. Jaj, prepáč. Polievaj, no. Šajčko. Natočí. Nesmejte sa na mňa. Janka, čo robíš? Polievam pec. Ukáž. Prší. Mám dážď. Prší. Len sa lekne, nezatváraj, milá dve. Môj kufor. Jak? Prepáčte. Aj Moniku mám. Jaj, ty. A ja mám. Počúvajte, poďte sem. Monika, to nie je môj kufor, to je môj brat. Môj brat má priateľ. A ja musím brata priateľ. Hello. Chyba deluxuza. Left. Chyba prava. Right. Right. A ja na to takto. Money. Mami, čo ti chyba, mama? Money, peniaze. Vymeníme sa, máme smenu dneska. No toto myš, toto ty musíš. Takto skáču opice. Nie, takto. Jaj. Takto letí motýl. Takto skáču opice. No, Ema. Dobre. Šimpanzíny, bananiny. Páč sa. No, ukáž, Janka. Máme smenu. A ja pracujem. Voda na radosť. Pesnička podľa mňa. Ty sa nudíš o 4 ráno. No. My čo robíme na noci spania? No, táto. Piješ? Horúce? No jasné, keď sa z toho pári. Jaj.
Není tam cukor. To sa bojí. Tak si choď vypýtať. Cukor, please. Choď tu. Prečo ja? You have a sugar. Nevidíte Ema, vy nie... Aj nedones. Ak budú mať, tak zoberte všetky, nie? A hlavne si to tam nenechávať von. Máme čají. Bez cukru. Aho. Ako idem? Money talks. Nela. Barčíko. Ibalgin. Lauda. Kde je najmä? Neviem, ale vidím lietadlo, ako ide. Aj v diaľke vidím lietadlo a ideme proste na takom pásiku. Wow!